po, sir. Thank you so much po for this opportunity po. Yes, sir. Doktor, umuna ti amin, kamusta ka? Tatanga gundaway, kalpasan nga naamwam, si kaket nakapasa, kastapay, si kaket karaman, karigiti top notchers, kadating nga physician licensure examination. First of all po, I'm beyond blessed po talaga kadito yung pasama po. It's really unexpected po, pero God really makes a way talaga to make all of these possible po. And at this moment po, kaslakan pa lang po ang singsing in kanyak nga DJ panakapasakin panakabilong ko iti rooster of top notchers po. Ada pa lang ti feeling nga kaslang ang tagtaga-inip na po, sir. Yes, doktor. Doktor, kaya't mila maamuan, anat ayan mo, ili naamwam dito, isa sinot kadwam, kasanong nga naamwan, dating resulta, kan anati umunang reaksyon mo, idi naamwam dito, doktor. Actually po, sir, ada na po ito'y Cagayan po, nag-short vacation na po ito'y ito kagaraw Cagayan po ta umi ko i-visit ni girlfriend ko, sir. Actually ako mas mesak hindi ko, sir, hindi na awag DJ. In chat na lang or in tawag na lang kanya regarding sa resulta. Kita pa lang di resulta hindi ko, sir. Kasang ang na-review sa siyempre ang na-review sa during that time. Tapos nakadadumit nagtawag ka na agko ko lang. Jack amo no anak ko bracket ko, sir. Tapos adaw mesa nga senior ko nga doctor po nga nang ibaga nga top 9 na po. DJ po nagibit na po talaga nga kasang ubing, nga kasang dik amot ma-feel ko no aglag to nakba, no maragsakan nakba, no agibit nakba, pero mas nang ibabaw ko yung DJ pagiging thankful ko kay ni God. Di mo na talaga nga inobra po is nagkararang na po talaga. And during that time po kasi agbasbasa nak ti Bible. Agit idalak po, tapos agbasbasa nak Bible. Oray nakadado di kasi congratulations nga ma-receive kon po. Ket intuloy ko lata nga basahin DJ nga Bible kasi malmalbas ko DJ nga bukan po. Okay. Doktor, talaga nga kumbaga ka tinarget tayo nga agbalin na kas may isa ka lagi top notchers kada ito yung examination, sir. Han ko nga ibagangahan ko talaga tinarget, sir, kasi ever since po talaga hindi nag-start na po nga nagbasan po, sir. Kaslang kayat ko ma-experience agbalin nga top notcher, sir, kasi idi pharmacy licensure examination, sir, han ko na igasatan di agbalin nga top notcher. So kunak tibagbagay ini nag-enroll lang medisina po, di ko inbaga nga kahit ko man met agbalin nga top notcher, kahit ko man met maaman DJ feeling no kasano man di agbalin at top notcher, hangaga po ka DJ pakaydayawan, hanggaga po ka DJ for fulfillment kumbaga. Doktor, datang gundaway, kaya't kung sublianan, nasakbay dato yung, kumbaga, balaygi, napintas nga damag, siyempre, adupay lang nga rigat, iting kay napaspasaran, kabayatan, iting kay panagsagsagana, kaya iting examinasyon. So, kaya't kumaamuan, doktor, kamusta met, iti journey, iti panagsagsagana, aging ga iti mismo nga nag-exam kayo, doktor. Actually, sir, journey regarding the pinagtake ko ti medical ti professional licensure examination po ti physicians po, sir, ket nag-start po talaga idi first year na ti med school po, sir, kasi inbaga DJ dati di professor mi nga iso na ti din itatan nga amin dagitoy ang lectures mi ket ma-utilize mi toton board examination. So as early as now ko na idi nga dapat iulo yon kasi digitoy ket bagkaten yun to examination proper yun. Tapos, ti journey talaga, ti medicine circuit, han ko ibaga nga nalaka, sobrang narigat talaga, sir. One of the greatest challenges that I faced po is yung pandemic itself. Kasi nag-start po ako ng first year na pure online. So, nagrigat po kasi hanggang stable the internet connection. Idi, kanay na pa yung mabadya school nga naka-face shield, naka-face mask, and mesanak pa yung class ni dati ni current din ni itatan, sir, idi ko classroom na naka-online di kasi na duma, kaya't ko lang
kahit ko lang makaadal nga permi sir. Tapos irigat na pa sir, iti College of Medicine sir, aglalo no fourth year ka, ken during yung postgraduate internship ni, kailangan ni isabay ti ag duty, ken isabay ti ag review sir. Which is nakarigrigat sir kasi nabanbanog kanton nga ag serve ti pasyente, tas agawid kanto ag review kanto pelang. Which pero I'm forever thankful kad DJ experience ko jay hospital sir kada 2 years ko nga pinag-clerkship ken internship sir kasi adult na sorsurok from DJ experiences ko kadi DJ patients, DJ encounter ko kadi DJ panagbiagda, DJ no kasano ti pagdadaanan damit sir. And I am really grateful po for the experience na inted ti MMS Shuken kasama ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sir regarding dito nga pinang-prepare na kanya ken kanyami kasi di batchmates ko kada ito board examination ni sir. Dr. Tagami, mapanta ka DJ punto nga mismo nga ag-exam kan. Apa man nga naawat mo DJ examination paper, wano test papers, nakunam ka di iti bagbagim nga nalakalaeng when no ado iti paset ti exam nga medyo marigatan ka sir. Actually sir, maibagak nga DJ examination ni 12 sets gamin po DJ examination ni sir. Awan pulos ti maibagak nga nalakay sir. Sir kat narigat kas lang ti talagang kailangan DJ sir kat kailangan talaga agkararag kasi ni God is the greatest provider, is not the source of knowledge. So kanya na kin God nak lang nagtiwala sir. Tapos nagtitiwala na lang kanya na, so every time nga ag-answer na po ti ko amo, agkararag na po, agkaroon na po ti short prayer, tapos every time nga ipasak DJ paper ko po, kailangan po ag-conduct ti prayer po. And yun, ti ko na dan po, sir, na faith over fear po. And mamadinakla unay, EJ, and baga ni God, in the book of Luke po, that for nothing is impossible with God po. Doktor, sipo di ubing ka talagang arapaap mon iti agbali na doktor, Sir Tagami? Actually sir, as sakitin na bata nun, it has always been my dream sir to become a doctor sir. At some point siguro sir, in high school pabaliw-baliw na kasama panunod at agbalin na teacher, tas mapanunod at agbalin nga engineer, mapanunod at agbalin nga accountant. Ngayong college na kon sir, na-realize ko nga the field nga para kanya po kat DJ pang selfless po, which is yung sa healthcare sir. So when I took Bachelor of Science in Pharmacy po, it was all rooted with the inspiration of my mother po who works in the public health po. So EJ ko na-realize po that there are those people who really needs help po, and those na underserved po kailangan dati tulong po, which is yung community practice po sir. And nung BS Pharmacy sir, doon ko na-realize na parang I need to do something more that I can offer myself a little more, which is yung pag-take ko na ng Doctor of Medicine po sir. So doon, nung nag-take po ako ng Doctor of Medicine, sinabi ko po talaga sa sarili ko na I will sacrifice myself and I will be an instrument at papagamit po ako sa Panginoon kung ano man ang gusto niyang gawin po sa akin po. Doctor, how about iti pamilya? Manamat iti reaction da kasanomet nga naamuan da si kakadi mismo iti nangipadamag wano iso dati nakaamu iti resulta, Doktor? Actually sir, hindi yung tawag ko igirabi, mas imo na dagal nakaamon sir. Kasi naman di gito cousins ko, di gito relatives mi, iti balay mi sir. Umidan yung padamag sir nga nakapasanak ka no. Tapos, may nagtatari di kasi ko sir nga imbagada nga nakapasa na ka, no? Although awan na pat EJ balay, so tinadatnan dagat ni mother ko kay ni lolang ko sir. Tapos DJ napakigtutan da kasi medyo late nga naamuan DJ list of top natures sir, imuno lang nga naamuan DJ list passes. So ka DJ sir, na ragsak met suda nga nakamuka dito and beyond grateful and beyond blessed naman
DJ sir. Can actually sir, medyo late kami nagsalita edi sir kasi mga dagad naka-adot nag-call ngamin during that time sir. So kasang adat to duwa nga nagtawag pelang sakbay nakatawag iti balay ni sir. Okay. Sikat yung muna, doktor, nga simrek iti field of medicine, iti pamilyayo, una darigiti mo unan nga agtrabaho iti medicina, doktor. Siya po the first doctor of the family po sir. Wow. Talaga nga na proud, very proud dagiti naganak mo kasama din dagiti pamilya, papagayam mo. And of course, iti si Bubukel nga Mariano Marcos State University, gapot talagang haan laing nga itinagan mo. No, di kat iti Mariano Marcos State University, iti inbagkat mo. Kada tuwing panagbali na top notcher mo, Dr. Tagami. Ket nungit kita entero ti datos, manipod iti Professional Regulation Commission, more than 18,300 dagiti nakapasa, ket 1,900 kay laeng nga nakapasa, doktor, iti dating eksaminasyon. So, anamet iti kasla mag-agbalin nga tips mo, advice mo, kadagiti saan nga nakapasa, kadagiti agplan-plano, nga ag-examine met, iti physician licensure examination, nga mabalinda nga aramiden, nga inaramid mo, doktor. Siguro sir, advice ko po kag DJ next nga agtik po is that you have to really put God first before anything else. Kuna AJ Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of heaven po. So, ka-DJ nga inobra po, I really dedicated myself to God. I became active po nung during the review season, naging active po ako sa church pa namin. Although, active member na po talaga ako dun sa church pa namin sa San Bernabe Christian Community Church. Nag-attend po ako ng mga prayer meetings, mga Friday youth service, mga Saturday devotion, and Sunday worship service po. Is that you really have to trust God kung ano yung process na kailangan mong pagdaanan. Although it's really hard to get through all of these battles, these giants na kailangang isurpass, you really have to trust Him because He is really the greatest weapon that you have. And next po is that you really have to study hard. You really have to sacrifice a lot in order to survive this battle po. Madami ka pong isa-sacrifice na time, sacrifice ng time with your family, with your loved ones, with your friends. Madami ka pong mamimiss na events po. But all of those will be worth it when you will get that MD at MD na sa fix sa last team mo po. And for the future generation po, I just want to encourage everyone po that there is really a life in medicine po. Although napakahirap po niya, pero if you really have the dedication, if you really have the heart to do service for those people, especially those na hindi nakakaabot ng those na hindi nakakapunta sa hospital kasi wala silang pera, you really have to pursue if you really have that fire in you po. Sorry. Okay. Doktor, kalpasan nga ron, direto nga napintas nga damag. Daka din dagiti mapanpanunot tayo nga sumaruno, nga plano tayo nga aramida, na kasmaysan nga doktor, po Dr. Tagami. Actually, sir, currently po, I'm a scholar po kasi ng Department of Health. So I am patiently waiting po, sir, kung saan po yung municipality of assignment ko po as Doctors to the Barrios po, sir. And currently may nagsabi na po sa PLE REAP, yung review center po na they are willing po na parang kunin po ako as one of the reviewees po para sa next generation of doctors po. Good luck, doktor. Ay kan patsan mi nga agbalay ka kariti sumarsuno nga journey makas sa maisan nga lisensyado nga doktor. Kada ti agundaway Dr. Tagami makadkadwa tapay ni Bombo Roger iso na ti anchorman ti programa Bombo Roger na dapat ikayat mga saludsudan kan Dr. Tagami. Go ahead. Okay, maraming salamat Bombo Jake. Of course, congratulations Dr. Tagami at top 9. Dito kalpas nga licensure examination at Dr. Tagami. Congratulations, Doc. Thank you po, sir. Okay, Doc, ano digiti nakapasa? Kas ko na Bombo J, more than 1,900 titi nakapasa. Then, ano digiti specialist ni doktor? Magpagbalinan tayo or kaditi data kas
after kaditi result at examination, Doc? Actually, sir, kadito yung panakapasami board examination po, sir. Considered kami pong general practitioners po. Bali, awan pa po ti specialization me. No ka, sir, kasi kailangan mi pa yung undergo ti residency training program po, which is 3 to 5 years pa po, sir. So, in my case po, I will pursue community medicine po for since Dr. Studabarrios po ang tatahakin po natin, sir. Ay, wow, para kadagiti nasusulimek nga barbarangay. Di ko na dan. Yeah. Okay. Nga programa ti Department of Health. Okay. Doktor, may salang dikit ko dagiti nagbalin ng experience mo, kasano nga nagunod mo diti successful mo kati panagbalin nga anay nga doktor ken karaman kadagiti top 10. Ano digiti nagrigatan kung saan mo nga malipatan dagiti tatang bayat nga panagbasa, panag-review until now ikaw ay isang doktor na, Doc. Siguro po, one of the most unforgettable experience po talaga is during nung first year po ako, sir. Nung muntik na po akong mag-quit talaga. There are multiple episodes actually po na parang gusto ko lang mag-give up dito sa pangarap ko, sir. Lalo nung first year, sir, kasi sobrang struggle po talaga yung walang face-to-face na class, yung during the pandemic, kabang-kaba ka kung ano yung mangyayari, kung kung maa-affect na naman ba yung municipality, kung may infected ba na kapitbahay, at the same time nagre-review po, sir. So parang napakahirap po for us sa batch po namin na nagre-review po kami, at the same time nag-worry din po kami sa family po namin and kung ano yung nangyayari sa kapaligiran po namin. So yun po talaga yung isa sa mga biggest na challenge ko po na naranasan as dito sa medical journey ko po. Okay. Doktor, kasangwa namin, dadalas din sa Lipatak. Ano yung exal-saludsod? No, where you're from? Taga-ano kayo? Native, Ilocos Norte? Or Cagayan? Go ahead, Doktor. Pabalin mo buwan. Okay. I'm currently residing po at Barangay 11, Santa Rosa, Sarat, Ilocos Norte po. Ayun. Congrats. Doc, once again, maraming salamat and congratulations, Dr. Tagami. Maliban, kung dapat tiket mo nga inayon or especially digiti listeners, viewers sa kadigito yung gundaw, especially digiti kahit naman ti mga light kurso, ipisisya na doktor. Go ahead. To all of those who are aspirants of taking medicine, go ahead and pursue your dreams. It's really hard to attain this goal, but everything will be worth it in the end because sabi nga sa Exodus chapter 14 verse 14, do not be afraid because the Lord will be with you. So let the Lord control your life. Let the Lord take over your life and control wherever you go and whatever destiny that is awaiting for you po. Thank you so much, sir. Okay, once again, maraming salamat, Dr. Christian Andrew Tagami. Bobo Jay, back to you. Dr. Tagami, itinatay akong dawa ikang kati oportunidad, madadagiti kayat mong pagyamanan, kuno pang ipaayan ti mensahe, kada tuwing panagbalay game, Doktor, go ahead. First and foremost po, I would like to thank my family po, mga relatives ko po, Ganutisi, Tagami, Ruiz Clan po. Thank you so much po for all the supports that na binigay nyo sa akin, financially man, emotionally man, mentally, all forms of supports po. Thank you so much po. To my girlfriend po, Mira Cristal Reniedo, to my church mates po sa San Bernabé Christian Community Church, as well as to my pastors, to my brothers and sisters, to my friends po, mga elementary friends ko who are currently watching right now, my high school friends, college friends, Doctor of Medicine friends po, to all the MMSU community po, to all the faculty and staff of BS Pharmacy and Doctor of Medicine degree po, and all of the nurses, doctors, residents, clerks, interns po, ang lahat ng staff po ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Overall po, thank you so much po for all your supports. All of these are collective efforts po. My victory is also your victory po, and these are all God-given gifts po lang. Thank you so much po, sir.
Okay, Doktor, once again, congratulations. Nagyaman kami ti oras ngayon pa mo iti Bombo Radyo Lawag, Doktor. Thank you po, sir. Okay, sa rin nga rod, Bombo Roger ni Dr. Christian Andrew Tagami, top 9, mani po di Mariano Marcos State University nga nakapasa di physician licensure examination. Pero di damag mani po di Mariano Marcos State University, patrol number 2, Bombo J. Agniera. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information, basta radio. Bombo!